Biyag Titaw. Hello everyone! Naimbag nga orasyo amin, Paskwa manen gagayam, naragsa ka Paskwa tayo amin nga wan labas. Intay manen rambakan, tipan na kayanak ni Apo tayo Heso Kristo, kat sapay lakuma, taragsak, ayat kan kapya, tiada kada tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin kablaawan tay pa ni Rudy Cortez, ni Lisa Torilla, kan happy birthday kada Ma'am Cecilia Dishang Ronquillo, kan Jeffrey Kakam from Susan Ronquillo. Gastamatan ang naragsa ka panagkasangay ni Alma Angustia from Remy Angustia. Intay nga ro dandangan ti episode 233. Dito'y darama tayo. Biyag Titaw. Nanang, sa anak ka din nga agtuloy iti kolehiyo. Duan atawon ti napalabas, manipod naggraduara kiti high school. Kunayo idi ang makatawon lang agsardengak, ngam duan atawon ti napalabas, nanang. Ay, pasensya kan, Chari anak ko. Diyak madesisyonan ti may papan iti dayta abanag. Jay amam ti manggedeng iti dayta. Gapo ta iso ti mangmangged para kada tayo. Kadagiti dua ang kakabsat mo. Kayat ko ti makaadal, nanang. Gusto ti high school na nailampas mo, Chari. Kayat ko kumati makalpas iti kolehiyo, tatang. Saan na masakul day ta? Adula amin. Babae ka. Asawaan da kan tumilaang. Tinto mga asawa kan ti makamukan ka. Uray di ka agadalain. Tagbalin kan tumit lang a housewife. Tatang. Dagiti kakabsat mo ti pagadalay. Tagpadada lalakay. Isuda ti rumba nga makaadal. Ha? Tumulong ka kang agtrabaho. 18 mo. Mabalin mo ti sumbrek iti trabaho iti kastatawon mo. Makatulong kan kada kami. Anya ko maatrabaho, Ben. High school graduate lang ni Chari. Ay nanagado dita. Mabalin na ti sumbrek kas sales lady. Ado ti agsapsapol iti sales lady iji ilay. Kundi uray man nagkatulong. Okay mo ti sweldo ti katulong itan? Siyak lang ang tagsapol iti trabaho, Ben. Tagtalinaod ni Chari dito'y balay. Iso ti kadwa dagiti dua kakabsat na. Day takot ti madiken ka, sika lulit. Imbis na makasuro ta anak mo. Saan tapag sinsenyorita mo dito'y balay? Kasano nga ro da makasuro iti trabaho no kasta? Imbis na makatulong kumamay. Ben. No kayat mo kuyugan kan Charay? Tatulungan ka nga apply. Ado ti mabalin mo pagtrabahuan ni J.L.A. Ti kagpili-pili ti trabaho, ta practical ti biyagitan. Tinapatag, agsweldo ka. Kahit makatulong ka kada kamay. Kas pang subad mo, iti ado arigrig at miken ka, idibasit ka pailaan. Nagbaliwan ni tatang, nanang. Nakaananos iti kanyak. Ngam ita, kaslaawanan patag ko kankwana. Gapo ka dita syuman naklaang. Ay, pasensya ka na, anak ko. Awan mat mabalin ko. Masayang anak ngamin ititawan nga aglabas, nanang. Kayat kun ti agiskwela. Kasano nga rod ti pamayan nga anak ko. Anya ti aramiden ta. Asit gantan ti pudpud no nga amak, nanang. Anya? Isulaangan ti amok ang makatulong kanyak. Manipod impas ngaynak. Awan apulos tinaawat ta atulong wano suporta manipod kankwana. Saan ka di? Ha? Uwan, anak ko. Saan pa'y matanala daw ti amin? Sa pulan ta ti amak, nanang. Oh. Amok ang nasakit tinakam yu kankwana. Kaputa linipat na tayon anaming pinsan. Ngamlipatan nyo kumanday ta agurayo. Agpakaasi tayo kankwana, nanang. Mapantayo itayan ti amak. Oh, saanen, Chari? Di kan mang namnama iti amam. Tadi na kan pagan ano day chay. Linipat na kan nga anak na. Di mun ikamat ti bagim kan kwa na anak ko. Ngam, adoon na yan ti utang ti amak kadata. Dahito yan ti kanito tapno sulnitan na ti ado ang nagkurangan na.
Barang matulungan na ka makaadal. No mabalin, jak kumakayat ngagkita kayo iti amam, anak ko. Please, nanang. Agpakpakaasi akada kayo. Amo kasakit la tinakam yo dayta. Iso adiyo kayat ngagkita kami. Mapantayo ko may ti lugar da. Takayat ko amam-amo ti amak. Pangaasi yo, nanang. Sige. Sika ti makaam mo, anak ko. Bareng nagbaliwan jay amam. Sa dino ka di abanda ti balayda ditoy. Jay green ticket na anak ko. Ijay ti balayda. Mala, umay ka, dumanon ta dita. Bareng madanon ta ti amam dita. Anyat masapol yun ulit. Apay nga da kayo? Dindo, iso ni Chari, balasangan ti anak ta. Kumusta kayong tatang? Da kayo gayam ti ama. Stop. Di nakaraopan. Dindo, aging ka dita. Kat di mo Awan pa'y ka lapat. nakukon ka, Lolit, ha? Nawatan? Ala, pumano kayo? Tama nga, no sumangputan ti asawa ka na kita anak ko. Pangasim, Lolit, ha? Sardeng anak. Nalpasan ti amin ka dita. Anak mo ni Chari, Dindo. Nagtawad ka ti anak ta. Di mo ipilit dahita, Lolit. Pangasim, di na kong riribukon kunak may. Dindo. Jak ni namnama akas ti aramidon ti amak nanang. Apay akas chay. Apay adinak maaklon nga anak. Nanang iso ka diya talaga ti pudnong amak. Wan anak ko. Kastoy na iday chay. Idi sakbay anagayan ayat kami. Adda idi nagbalin anubyok sakbay ti amam. Iso asaan akon anasin aw idi nagden na kami iti amam. Ngam idi insikog ka. Saan apat yan ti amam nga iso tinagtaudam. Iso apinanawan nak idi masikog akon. Anya. Iso talaga ti amam. Ngam oray anya ti aramidak. Di nakpulos patyan ti amam. Atapon na nga agsarsarak kami pailaang iti ex ko. Iso akas chay. Anyan. Nagsakit a panunutan, nanang. Ay ayak unay ti sitwasyon ta ita. Ala anak ko, di ka unay aglidlitay. Tada ka si ti Diyos. Patyak adi nakabaybayan anak ko. Kan ikarik nga aging gat si bibiyakak. Adda aklat ta dito'y para kan ka, anak ko. Iso na laang. Taado ti Jack maipaikan ka. Tamarigrig at hakmat lang amin. Iso nga agan-anos ka pailaang, anak. Ano sa kunti makilabada? Bareng makaurno nga kiti pagkadal kunto. Jack kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat ko. Nang runak at kasto ti kasasaad ko. Awan lang aro din ti patag ko iti agsyuman kanyak. Tinalikodan nakpay ti pudpud no nga amak. Ay ayak ti bagik iti kasto amang mangag kan makitkita kita. Naimbaglaangan tadati na ka mang ipatpatag kanyak. Chari, umay ka pa, tagmerienda ka. Uwan manang Elvie. Agsangsangit ka di, Chari. Saan, manang? Di kaglibak. Ala, umay ka, tagmerienda ka pa. Agsarita taman ana imbag, Chari. Di ka kumagbabain kanya. Diyak laing pagarup nga dagayang pagdaldalanam ita, Chari. Nagrigat gayam ti sina tinaganak na manang Elvie. Ala, agan-anos ka. Itultuloy mo ti panagsingsingpet mo. Tapatyak anapintas to ti masakbayam. Ngamin, madlaw anasingpet kan nagagat ka. Kayat ko kumaaton uyan ti arapahaap ko nga oray kasto ti kasasaad ti panagbiag mi manang. Di ka mapukawan itinamnama.
Basta aramidam ti rumbang. Ket ni Apo Diyos ti pagkapnam. Ta iso ti mang bayabay ken ka, Chari. Anya, agkatulong ka iti Manila ko naman ako. Uy, nanang. Agsapsapol ka no iti katulong ti ina ni Manang Elvi akalugaran tayo, iti katulong da. Anya, di umadayo ka, anak ko. Kapilitan, nanang. Apay, awan mas drakam at trabaho dito'y ili tayo, anak ko. Tapno di kan umadayo. Awan nga rod, nanang. Nutimot pan nakilablabadak. Maminsan mo't la iti makalawas. Tanimot laman ng Elvi ti agpalpalabakan niya. Agpakada ka pa'y nga rod kinitatang mo, anak ko. Katno di nakapalubusan, awan maaramidam. Agkatulong kay di Manila kunam, sika, Chari? Uwan, tatang. Nasingpet ka no ti ina ni Manang Elvi. Kayat ko ti sweldo ngayong bagana. Malala, sika. Ti importante, agsweldo ka. Ipawit mo to adagos ti sweldo. Kagudwan tula siguro ti ipawit ko kada kayo. Taidulin ko ti kagudwa, tatang. Agornongak para iti pagadal konto. Bayamon day ta adal-adal. Nagitilangan adim ti agtuloy nga agadal. Sana bale? Nung makaadal dan to, amo katulungan da kanto intong bumakit kaan. Dagiti duwang adim ti una mapanunutan, Chare. Si kagayam, ti bagbaga ti anak ming agbali na katulungak dito'y balay, balasang ko. Uwan, ma'am. Nana ko nam kanyak. Di nakawagan iti, ma'am. Ha? Ala, sapay ko mga rot na makaanos ka balasang ko. Sana bale, tasaan mat unay adakkel to'y balay. Saan ka marigatan ngagdalos dito'y? Siyak lang, tiya si kaswam dito'y. Kandagiti dingwan ko dito'y balay. Uwan, nana. Alang arod, aginana ka pa'y. Tamo ka na banog ka nagbiyahe, balasang ko. Medyo nabayag matan, ngagpapaay ka, kas babaunad mi, Chari. Ubing ka pa'y. Mabalin mo pa'y ti ag-eskwela, no kayat mo. Uwan nga rod ko, manana. Amok makat, akayat mo ti agadal, sanay ha? Uwan, anana. Diyak ilibak dayta. Kunak ngagtuloyak to, Diyak mo't la makaurnungan iti pagadal ko. Tatultulungak mo't dagiti doa kakabsat ko para iti panagadal da. Siyak ti mang tulungkan ka. Dagiti kaskan ka ti rumbang atulungan. Tamadlaw nga agragot ka nga ag-eskwela. Anyat kayat mo a kurso? Kinamaestra ko, manana. Manipod pa'y ngamin ubingak. Arapaap kung tagbalin a maestra. O sige, balasan ko. Siyak ti makamukan ka. Pagadalan ka, Chari. Agyamanak, nana. Pasig nga ubing dagiti kaadalak. Kaduan kadakwada ti agtawan iti 17. Idin to ta siya, 25 kon. Ngam saan na bale? Saan mo't amadlaw? Basbasitak nga mga isuda. Isa akas lain inaunada ngam siya. Ay, Diyos ko. Agyaman nakta nasing pati nagbalin nga amok. Amok awagas mo daytoy. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Kat agyaman nakunay kan ka, apo. Hello, tatang? Hello. Apay nga, adi ka matin nagpawit iti kwarta. Ay, pasensya kayong tatang. Diyak ngaminan agsusweldo. Anya? Anya pa'y langar ti araramitin di tano, di ka magsusuil daw. Nagawikan, tumulong kayo ti trabaho di tao eh. Diyak pa agawid, tatang. Ay, agsaysay ang kalati oras mo dita. Apay, adi na ka susuilduan.
Nagikat ka, iti trabaho? Saan, tatang? Ay tapay nga ro tadi na kasweldoan nga. Ay idaro mo ida. At nakastaya mo. Sige, dapat aramidag. Bye. Ay, pakawanan na kumachos ko. No nagulbudak ka ni tatang. Amok ngamin aparitan na nga eskwela. Iso nga ilimod ko pa ilaang ti panagadal ko. Ay, saan nga pampanunot na dyan anak mo, Lolet? Uray di nasusuldoan, nagtrabaho lang ta. Anya, apay kanungay. Saan nga ron nga pampanunot? Utuundan sa mutan dyan anak mo. Ay, awagam, tapagawid mo. Agsaysayang laiti oras kan aldaw na ijay. Awang pa'y maitultulong na magkadatan. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo, anak ko. Wananang, ngampa nga asiyo Diyo pa ibagbagak ni tatang agad adalak. Ala, namnamaam na ita anak ko. Amo kun ti style ni tatang mo, iso asaanan arumbang amaamuan na dayta. Sigurado nga umay nakayawid no maamuan na dayta. Ay, agyaman nanang. Nasingpot ti amok. Iso ti mang tultulong kanya. Ala, agsingsingpot ka nga rod, anak ko. Agad ka. Wananang. Ala, tadamagag tokin ni LV no kaano ama pandita. Taagpaw itak to itinatnateng ken prutas. Taitad mo iti amom. Ay na, nagadumot na gituyan a prutas ken nateng nana. Wan, balasang ko. Naimbag lang nga ipasarabom kin ni mamam. Ken pangramanan nyo meten iti mulam eh. Ay kat agyaman angarod nana. Inlasin ko meten tay para kada kayo. Sa bali laeng day ta para kin ni mamam balasang ko. Ala, agyaman nana. Bayadak dagito Ay nasaanan balasang ko. Jak pabayadan day ta. Nakasingsingpot kayo ngamin. Kastabot ten ja inam. Dakkel ti utang mi anay mbag anakam ken kuana. Gapo iti panang tultulong na iti anak ko. Pakidanon muntukan kuana tinalaos apan agyaman ko. Ala, agluwa kayo meten nana. Luan ni ragsak da ito'y balasang ko. Pakibagamtukin ni mamam analaos ti panagyaman ko. Ala, di kay agsangit nana. Mailuyos no adda makitkitak ngagsangsangit. Ala, tay bagaktukin ni mama dayta. Ayun tayo, badang ko. Bakit? Apay manen aya. Balsag na kisya nga wanan bain. Saka te karkaritin daan. Uray, aduda, saka na kamunan. Ay na, di kan agsubli ijay kasaran na barbartekan. Dinalabdan tayo, pakita ka nagi jayan. Dayo, asak diyarin dito. Saan mo nga amudag ijay? Kanagaduda. Di ka agar aramig, Ben. Ay, di nakalabdan. Saka te mapapabainan. Iso nga, ikakmanay da iti pagnakmanda. Ay na, Auntie Lulit. Ingkanawa ni Tata Ben, iti kasaran. Agulgulo. Anya, Ay, karkarito namin dagiti dayo alalaki iti kasaran, nana. Pati dagiti tanod. Ay, nakalabanan nan. anya, misigay tayo nakitaan baraw. Saka natukul sana. Anyat napasabakan ka. Pinangkur dati saka natukul sana. Ala, grabe mo tinamayandan dita sa akamben. Apay ngamin aya, anyat inaramin mo. Jak amo no kasano ti panagyaman ko kada kayo, nana. Gapo iti ado na itulong yung kanyak. Agyaman ako na iti kinaimbagyo. Oo, di kag sangit, balasang ko. Agragsak kakit di, tamaysakan a maestra.
Kat naipasampayan ti board exam. Nananay kan a maestra, Chari. Ni Elvie nga anak ko ti makamukan ka. Iso ti asit kam. Tapatyak a matulungan na kaday chay. Tapadam a maestra ti anak ko. Agi amanak, nana. Di kay tumalipatan. Agsubatak to iti kinaimbagyo kanyak. Ala, di mon panunutan da ita. Para kan ka ti balikim, Chari. Saan apara kada kami? Ay na, agyaman takaskan ka tinagbalin nga anak ka. Natudyo ka, nasingpot ka nga anak. Katit lakamo mo ti supapak ti ado a sakripisyo, anak ko. Pasensya kan, tawan man la tinaitultulong ko kan ka. Kaslaawan serbik anaganakan ka. Tadi ka matla na tulungan na pulos. Sa bali at tao tinang tulong kan ka. Nanang, di yu sawan ti kasta. Nupay awan ti pinansyal nga intulong yu kanyak. Di kay mat nagsarday anang ipatag kanyak. Iti likodan ti kinaawan patag ko iti agsyuman kanyak. Kan ti pudpudno nga amak. Nabuslon apam matag ti impaayo kanyak, nanang. Patpatgan kayo unay. Ipatpatag ka matunay, anak ko. Oh, adto yan ti kapiyo, tatang. Ay, agyaman nak, Chari. Naimbag ka pa'y. Nakaananos ka mga sasikaso kanyak. Ngamdag iti adim, di dak maanusan. Ay, masyanak mat ngamin iti kasasaad yun. Marigatan kayon amag na. Manipod pinang orda ti sa kayo. Uon ka, Rod. Urad sa rukod ko, marigatan naklakta. Mababay nakin ka, Chari. Gapo iti kinauyong kukon kay di napigsak pa'y. Iswa pakawanan na kumaa. Ay na, awan kanyak day jayan. Lipatan yun, tatang. Nabayagan ang napakawan kayo. May baga oras mo, Chari, anak. Ha? Tatang? Uwan, anak ko. Agyamanak. Inawagan takmatlangan iti anak. Pakawanan na kuma, anak. Alala, sumrag kayo. Iti unag ti pagsaritaan tayo, tatang. Api akim mutong kayo. Naitati may sarason ngay mayak, anak. At nadagsan na sakit ko. Kahit adan taning tibiyag ko. Sakpay ngay pulang ko tibiyag ko. Kayat ko pa'y tagkin daw iti pamakawan kan ka. Sorry, anak. Amo ka siyak ti amam. Liniklikak lang amin ti obligasyon ko. Iso ngayon bagak ti kasjay. Iso sorry Sapay la ko mata mapakawan na. Chari, anak ko. Ala, lipatan yung tinapalabas, tatang. Tano siyak, linipat kong dayta. Tano lagi pak, agsakit laang ti barukong ko. Nasakit man para kanyak nga anak ti mabaliwala. Ngam pinilit ko nga inawat dayta. Ngamin, jak kayat agi mulay ti sakit tinakam. Kat imbes nga aramidak ti kasta, pinagbalin ko kit di nga inspirasyon dagita. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Mabait na ko man nagpakita kan ka. Kasta matitinam. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kadag iti nagbasbasolak. Sakbaya matayak. Pakawanan Padya kon masulnitan tinagkurangakan ka, anak ko. Kadwan kada tayo, asa tayo la maamiris dagiti bidut tayo.
Into nawanan ti baal tayo amang sulnit, kadagiti nagkurangan tayo. Nubay kasta, agkid daw kalatay ti pamakawan iti tawa nagbasulam, kang runaan iti Diyos, anain langitan. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless, iti tunggal maysa.